busia ye nyina ye wo ya Asante man mu hanum se Ghana man mu hanum se na ye nyina ye nya nante ye se ye ro Asantehene ya to ye nsa e de afre no enti no okọ enye wo de ni bia se ye ro Asantehene embark on a journey eno nti omayete ye ho se na ka wo se inchijo bia enanka ye behia meka inchijo a na mechire mu se ye di akwaside ewia na juada no aha ena oyese nke behia na so sambre die meka se offer aba sra o ma besre ne se o mo sre na ada wo mra visit no eno won't me ntwe o no e wo form 80 no enne de ya me ne we ka se na ye wukuada ya me ne wo e ka se ya yewura sambre de yewura free ye o my God na mu hanum se ye free o my free Asante man mu ha I would have said ya ko baby enye wo dia ni nyina ye dia enti yewura free Asante man mu hanum se ye eda wukuada ya me ne wo e ka se ya na wo de nani atwere mu e wo Poland do free hono ma obekwa ko pie mu e wo Canada na afei de wo bia ne so e wo se wo hwe na wo de toto iye e wo hono so wo de nyina akwakototo iye enti ho de ewom enso no nti asetena ne ma yakọ na yewura e de enso ye nyina ye nim se obekọ na wo de nachi eja nananum bi se nyina ye nim se be Asante man wanum se dia usua yewura Asantehene eni hono ma second in command in the Ashanti Kingdom Mampong Mampong na yewura eni hono ma hwe yewura echi so we be say na dan na afu na se we ya okọ die wode nachi eja Mampong wode nachi eja Mampong free say Mampong ni nifa hene wa Asante man wanum say ewusia nyina eja breakthrough PSC no enti no second in command so him so anyone ma ono ene wo automatically on wo ehwe so me wo say na go put am say anenti na obeso anwe ye no all kon wo de share offense so ensa de tie ni ma mentro ya Asante man wanum so ntimi sesan ya mambre de tie ne say obeso aye wie Mampong ba be si bibi tro ye wura wie no na o ma meda ase enti eba ne sa na untimi enko ba bia ma me ma typical example abra your friend is if you just say ehene etoye no say if you just say Mampong brempong it's a breath you just say ehene etoye no obeka ya na naija akoma difie a otoso mienu Asante Mampong hene sorry Asante Mampong hema obaye wona eye wono wa ne ba eye berma osay hwede otoso mienu metire adwra hene wo ebai sabre na adwra hene na esi ne papa anemu adwra hene Mampong adonting hene enti Mampong eba no enti ne papa ni wono ma wono na ehwe ahemfi no abeka se ekua wo se me na ma wo se adwra anasa berma ne na Mampong ahemfi ne ze wono ne papa ahemfi no wo tiri mu da na wodi so wono ne maame na ebae enti no beka ya eda obabeda se da Mampong ebeda se no sada na oda se wie ya na wo san ekosan ne ho na ene wo ekopie mu ewo wono a ne nifa hene mekire if just say no copy no ne dot ye no eso enti e ho no sa na te na wonya medase enti na wontimi ye rentimi fa na chi ever enya na sambre ya obedase de bia be de wo be resume on one kasa ne office enti no wono na ebehwe ekire de ama Asantehene enti busua de wo eho enso no wo de Asante man na ehye Mampong ensa na afi su Kumasi de wo de ehye kwato% busua entwe ye ni yewura Nesem no na yemfusi e pharmacy ya. ATA Otumfuo na chance no kasa preko no obia nyedi nananom ATA John don't was a mom said, it's a shame. Send Chijo and then give it to us. ATI. Zone. Compass, I was saying, Lieutenant Nachi. That's also a friend, a preparing. Zone. ATI. And man, let me cast in Embrano, Nanka, Tisana, children on Kilbishia, and I mean, Zone. And Nuntina, Evra, and that Omaya Bayer, and this idea, and get Jigo in Bishia, and so no one knew.
88 Kuada Aqua Poland Canada Motor Saba. So was in Amebua, Kuada, Ujian Nature Poland. You flew over Canada and Sana or Saba. 88 so Okoba, Nababa to a mediation. So 88 so was more Biera, Nabotre, or Bar, a better was in everyone. So 88 so was all class and to my Mampoine and the Bavarian 88 I don't think so 88 Nana kwanta kese tumfose oko no Kumasi ono die chirija o 88 abusia ma chese die ewom enina enonti ne a eye wukwada ya me no ti anum si a me no ekase ye enna me no ekase ai za so me da etoso eye duonu enso samre yewura efri eye asantehene mam se Ghana mai mo anum se nani atremu ewo eye Poland no fri on makopie mu ewo eye Canada na ne ma aye wo se ye hwe ni mu so de begu akwam nyina no de nyina edi egu akwam ti samre de ewo enso updates be ba fa yewura kwantu ne ho ene bro ba bedum nyina Asantehene so TV de wa ha se beso mo te de nyina ebeba ababeso eti ya mo afidie no ekoso a ena Asantehene so TV wa da ne da nyina acho bro Asantehene so TV ncha kese eko efa ema mbema ye nuanu mo kwamfo mo di eye o mo so bro nya de mo nyina idol ada bonya nkopon pa se wo mo de mo sabe so bia enye insure ena Asantehene so crew ni nyina na ye mo nyina se ye mo nyina mo tiri nkwa se mo di mo bro nya ye da se mo soso mo kan ye ho abi bia ni a ekoso a nyina o my Ghana eye ye dia eti de wo nyina enso eno no ebusia ha de mo ho kwa management de bibia e de esi Grand Eco Cabanas and our face so Asantehene professional photo studios and at the dreaded some sound did you made it's me at the ebro papa ya any chinchim video no at the me more some for Miss Parker Asantehene TV yes some